Mamang kadukan at taranak inde wayong bo ribatu pirri kalau lempan di batara. Tumang kamo nasorong pindam tamay manan inde ulan datangan at tondo ko tamay tumang kanaria kada situru PKK maluto di sakut. Nahalambi imi pulitandan na lukna nadete imi kula kasidologan na. Kilalangan mo sa luweran kami ito pasumbungan pudo kila hindi ka masangin tena pilaan kami ito pangkuran pa ulilang tong torama agamaragan ragalama tinggal kumarising na ito panita na pa ulilang langan di po tadi mo tempe di po karambal palak kumua makamban po na may katang palambiran masiri mo na pa ito may katang maburan ng tandungan ni tandagutunta di may papanalin mga rampong palitan katungkunan makalimana na kalangan ni manimitin batang po na buhay at may taduan sakta kung dati ang manimisir tawalang pangkalalim na temenoloran pang buwatasak dada tanong nisa yung manitangan na ang pasura ng relasyo tangong tanda yung manimpi marang pangiliswan na ranti ang tuyo na sakya di pamatanak ondora ka na turutang pilambi mo ka na sabi ko nila tumaarapot lang kundi sa tao pa dete mo sa mapatikan na busara tuloy makalimana ang gatuma kapunan na ondora ka na kung kadako natarotang pilambi mo di ka tumaarapot lang ang pornobo kita kakuran sila ita umisutang palito mereka teman-teman tahuan ang pornobo kita kakuran sangkalan makta lagi kadak kawan di mana yang batang dia batang di kalenda masalah nasang tahu takanggalan di malam mereka batang kalindo mahiri bulan na membelakan kisang ki itu yang tiga bulan lagi semua ini dia tadi kumbo tadi betul tanpa jadi gara masuni jadi kumbo madarang punto ang talangan pandai kaliu mereka sungguh menahangan tadi tunduk terang tadi kelapa ya tanggo pelawan tagame kini may gandang si gundong tandilo makadudapa minto na katang palambiran minto na katang mapulang lempang ako batang di kaleta ng tanalong sambo raro na bata di bola kaya tapalangan ng malangkana rumpu batang palambiran kaya di patuara nakilang kuratan ito kaya katang mapulang dan tau pa di bola paraya di paraya kaya iya ng tamatang na kasih kaya simple na rin di katamapangan di suwan na kung pagkasilarian na rokumandalan na liku na ipili batu matipang na diyo tangkong diyo na mingguwa ka na balo kapumalo suwa nasang tasusi ko na naneta tento lang kolorota kung na di pabendang pasakuni kung na di patunan na matanguan di pamalili kung na kumbong kaluma parang di sarila kung na tinimbo malambi at padang na di lang malang nito tino pinapainan parang di seisan na di tinak pambakulungan na ang lamin batu atena kung kutuwi ka na si turuna na panganggulang kumua bisa kada di petuo tantang kada di pemati sampai batin kimo pondo-pondo okonan mariogi iden kita nulangan kilewan kita paraya tapi katakan rampat talingan ulun tabilangan ulang dan gadang sang rara atau metodong benang kada dan dalam patu kesuku kelawan padan dengan bulawan kada metupan itu na tau delian dan dalam sana tujuh na metong penantau kalau na betulan bantua ta kalau na beli ipana parayang yang itu urusan setulisan saat yang beranya keluarga Sunan Yesi setulisan saat yang beranya keluarga Sunan Yesi tumbang datu Rampo bukan ada sekira nama kampan dan jalan bilang ibu utang setia dan bilang target siswa mimi itu suduran tadi Rampo pantang kian suruh yang taruh kita komponan lalangan ki alang lebera sitar 22 siapa Seniagun Pranuna Rompong dan atas sekira nama kampan dan ibu utang supiariran turun datang kian suruh lompat taruh di komponan lalangan ki alam leperci sudaruna kadang-kadang keluarga Senaides lalangan jalan leperci sekitar lantai 22 lantai 25 tira na lama pasuli beras masyang oh iya lalangan jalan leperci yang kedua pelunaran siapa uang kedua puluh kedua dari bego rombong dan kesukiran lalangan untuk dengan dilakukan seperti itu makan yang suruh lompat terbuka ketika pembangunan lalangan jalan leperci lantai 22 anda resaka dan terus sholat beri sholat biasa
lamentama dengan bulan kasera sidang kalung bulan misa. Kemudian tidak nasi pemberian jami palu. Berlampakan kami mampu lah kepada sakti. Lamentama kita menurut sidang lampau dengan kalung bulan apa. Kalau kemarin tidak ada Bapak Ira, Bapak Naira yang itu kesan. Berlampakan kami mampu lah bersama Naya, waktu Mama Rizal. Lampau kami menggunakan lampau apa sidang lampau. Sidang kemarin Mana Rudi, Bebo, Pondok Solo, dengan Bebo Bapak Bapak Arno, lamentama dengan bulan datang. Kita gunakan Senene Reni itu Rempo Matangkian Suruh dan Bapak Ketunggalan. Lamentama kita telah mentama langkah 22 antara 25. Ketunggalan kemarin tidak keluarga Seni Dokter, Bebo Tokino. Ya, tapos nagpo-posting ka pagkakaloy bilang na Malaysia kung darating na pato dyan ito. So, tanong na katungkulan na kamaritinan na sa Negian Tumendeng. Rampagong ka ng bago lang kapapaan ng Arnold. Lamatama kailangan ng tulungan sa darulantang mga bulang karula. Katungkulan ka kamaritinan na Negian sa Negian Tamayokko. Rampagong ka ng bago lang kapapaan ng Sisi. Lamatama ang kamurangan sa darulantang mga pito. Katungkulan ka kamaritinan na sa Negian. Negian Dokko. Rampagong ka ng bago lang kapapaan ng Arnold. Lamatama ang kamurangan ng mga bulang karula. Katungkulan ka kamaritinan na Bapak Eva. Sa Bapak Eva ng Makassar. Rampagong ka ng bago lang kapapaan ng Vincent. Lamentama kilantang sa Pulapa, si Darulantang sa Pulapa Sierra. Katungkulan ka kamaritinan na keluarga ng Sombo. Keluarga sa ng Sombo, Bebo. Kurang pematan yang suruh. Lamentama lang tadi 22, si Darulantang nomor 25. Katungkulan ka kamaritinan na keluarga sa Rudi. Keluarga sa Rudi, Tokino, Bebo. Kurang pematan yang suruh. Lamentama ka kalantang 22, si Darulantang nomor 25. Katungkulan ka kamaritinan na Bapak P. Bapak Nato Punca Jaya. 25, si Darulantang 27. Katungkulan ka kamaritinan na Bapak Samuel Batu Lungga Kalibantang. Kurang pematan yang suruh. Lampakaru Katungkulan, lamentama kalantang 22, si Darulantang 25. Nah, susunod si Karuna, Katungkulan kamaritinan na Andi Solarina. Rombongan ng Andi Solarina, may tongkong. Kumantong ka na kasi kira naman kami ng tuling bulan ni Kapitid ng Tangkuhan ng Pangyan Suro. Lain lebih alam lakarti, Katungkulan kamaritinan na dito ko Ini halita Oh, siya. Oke guys, semangat buat. Paging bulan Ibu kita Masiliran. Orang ke Pangyan Suro. Oh, si malap lah. Ya, malap. Oh, tidak tahu. Balali to, jago na to. Dapat ko na ito. Kan do. Kita episode tinggi. Iya. Juga susunod sa kakakante ng Bulawan sa Kapilsan Pengunjung at ang inalipan di Tabi di Bulawan di Oke, baik. Na tentang orang pinting ba tutuan yang tinan kalau tayo. Semua ginagawa sa mga lupabay, mga kutsi pribadi ba at mga ate tangkian suruh ke matay na matulog. Tandaan na ruangan na sa makyak na kulong nga yung kasula kulong barato. Siguro maalala na alam tira pemantong barato. Jadi kami si pahamangan lang masulanasan. Nagi pun tayo melok yang buka yung nagisuling kararata. Dapat ito niya kakabaro ka tayo sekta sa tibir rumah ng palagay ng pula di Bapak Turki yan na silpa na katongkonan ta supulang alolo ko na utupen daw nanda. Di Pakalolo nila na arga na may family lain dari alam na letter lain dari alam na letter Halo. Iya, oke. Oke, baik. Keluarga Bapak Tony, Manado, rombongan keluarga Bapak Renol, Makassar,
rombongan na Papa PJ Makale Yun udah po, cewek-cewek. Yun rombongan na Papa PJ Makale rombongan na keluarga Nenek Rey Palopo rombongan na Papa Kepi ada ballo, ada sarapan ballo. Ini Nenek Supo sarapan ballo. rombongan na Purwanti Gila tuak. Loko Pandang rombongan na Sini Rapat Tumbang Datu rombongan na Pagi-pagi sudah sarapan ballo. rombongan na Nenek Abi rombongan na Sini Arga Info winner. Oke. Oke. Tos dulu Pak Iris. Tos. rombongan na Nenek Dion kalau terlampiran rombongan na Cian Pilopada Tanjung Miku rombongan na keluarga Nenek Parakan Tampung Pintu rombongan na keluarga Nenek Yudi Nenek Yuris Dewa rombongan na keluarga almarhumah Nenek Palai Tanpo Makale rombongan na si Nenek Pei Papua rombongan na Pirawati Lulu Padang Ilaga Papua rombongan na Nenek Made Papua rombongan na Nenek Misel Pemala rombongan na Papa Ninis Pemala rombongan na keluarga Nenek Aska Tambunan Toraja Utara rombongan na Mama Pipi Pemala rombongan na Papa Kasih. Pasampang Kelaka Utara rombongan na keluarga Putri rombongan na rombongan na Papa Eleng Jomai Desi, ada Kak Desi. rombongan na keluarga Nenek Esra Petrino Tumbang Datu keluarga Nenek Pino rombongan na Nenek Dian Pemending Bebo rombongan na keluarga besar wilayah sama perhatian seluruh bangsa berikan mapa rombongannya keluarga besar wilayah Santo Agustinus Pusat Maria keluarga almarhum Nenita Batu Mate Bebo rombongannya Papa Peus Jomai Kupang jadi yang untuk Sitaruna rombongannya Nenek Pepis Salut Tubuh Luwu rombongannya Dr. Michael Ninus Sembolayung SEMSI Makassar jadi yang kita tujuh Halo. Oke, Ron. Kadang jadi yang